Ti division clear to test by uler silal en kolikani a sel chi wang khwa hi lo ngai thla ang voin khan sel chi pa covid-19 shikai mi pakhat mu chwale ni in ni somsari paruk nuwa sel chi district a shikai mu chwa an omle na masa berani Sel Chief CMO Office atanga thukan don danin voin khan Sel Chief pa rapid antigen test mangin sample paruk enfia ni in henga tang hian shikai mi pakhat mu chwa ani a he shikai mu chwa hi kumsom ni pakhata upa Sel Chief chimveng mi ni in April ninga sang hi somni pakhat khan lengpui airport a ron chumin RT-PCR test negative result nei ani awangin lengpui airport a hian rapid antigen test manga enfia ani lo thunga lengpui tang hian bike mangaron ho in khosik le taksanwam lo anei zuya heiwang hian voin khan sample enfia ni in covid-19 shi kai ti mu chu ani a voin vek khan nursing school CCC a dalu ngalani hetianga shikai mu chu ani awang hian shikain alo kom hnai te chui na chu tho ngalani a achung te po in lama in khung sang turati ngal ni in achul angin an sample enfia na hi tho chun zom turani ang kumin january ni somni a Sel Chief district covid-19 shikai mu chuani nuwa tun chuma mi hi shikai mu chwale masak berni in ni somsari paruk nuwa shikai mu chwale an omchi a ni somruk paruk nuwa Sel Chief district a shikai en kol an omle ta chi abokani heti hian voin thleng khan Sel Chief district a covid-19 shikai mu chwa mi za somriat pakhat om to in an zinga mi za somsari pakwa te chu en kol dam an ni to a shikai en kol lai le nun na chan mi pakhat ve an omani Sel Chief Bial Assembly by-election nei turata na hin thlana buai pui tu tur polling officials te ta na training room ni na chu voin khan nei le ani Sel Chief Bial by-election nei turata na polling officials te ta na training room ni na hi voin khan BNRGS ke hall pian iveng le Marian High School hall Sel Chief pa te nei ani a he huna hian not van lai phai SGO civil Dorothy Mwan Sangi le Sel Chief SGO Sadar Sil tlei pui te chuan in thlan buai pui tu tur polling officials sang te ta na shia tur poi mo te an zirtira polling officials te chu an na tho tura ruwa man te thataka thok tur le theitop chhuwa turin an cha ani voina training hi he in thlan na returning officer le Sel Chief district board sap ni bok Kumar Abhishek le he in thlana general observer Lokesh Kumar te chuan an tel pui bokani Sel Chief Bial Assembly by election nei tura hian polling station somni pakwa awm dona in thlana buai pui tur hian presiding officer ami somthum paruk assistant presiding officer ami somthum paruk le polling officer mi somsari pahni first polling officer le second polling officer mi somthum paruk ve ruat chhuwa anni a polling party tina mi pali zel om tura ruwa manni in heng polling party te atang hian in thlanna duty tu le reserve an om tur reserve om tur te thlan chhuani to in voin khan an polling party pakhata om tur te thlan chhuwa le an ni boka heng mi te hian tun thlani som panga khian training hnung ber nei tura ruwa manni in heta hian in thlanna man tur bungrua te po pek chhuwa an ni ngal don ani Mizoram COVID-19 vaccine lak tur la zo to mi sing khat sang riat zakwa somkwa panga om to in shidan na pek na hi tluang taka kalpui chun zom zelani Sarkar chin chianna atanga halandanin kumin January som paruka Mizoram COVID-19 vaccine Covishield pe kani atanga nimin tlai thleng khan Mizoram healthcare workers mi sing khat sang ni zathum som ni panga te chu shidan na dos khat na hi pek ni to in mi sing khat zaruk pariat te chuan dos ni na la le to in he shidan na an lak tur hi an lakim to a shileng do na konga thok tu te zinga mi sing ni sang khat zali somriat pahni te chuan shidan na dos khat na la to bokin an zinga sang sari zali somriat paruk te chuan dos ni na an la le to bokani heti lai hian kum upa kum somruk chung lam mi sing khat sang kwa zaruk somli paruk te chuan shidan na dos khat na hi la to in mi za sari somnga paruk te chuan dos ni na an la to boka kum somli panga atanga kum somnga pokomi sang sari zanga som paruk te chuan shidan na dos khat na la in an zinga mi za somli panga te chuan dos ni na an la to boka heti hian mi singruk zakwa somruk pakwa te chuan shidan na dos khat na la to in an zinga mi sing khat sang ria zakwa somkwa panga te chuan dos ni na an la to a shidan na la to zong zong atanga za zela somthum pakhat point pakhat panga te chuan shidan na an lak tur an la zo to ani Sel Chief district a po COVID-19 vaccine pek na hi la kalpui chun zom zelani a healthcare workers mi zasari som pali te hne na vaccine dose khat na peto in mi zaruk som kwa paria te hne na dose ni na pek ani to boka frontline workers mi sang ni zani som thum patni te hne na vaccine dose khat na pek ni to in mi zakwa somriat pasari te hne na dose ni na pek ani to bok
กุมสมรุกจุงลำมีสังขัดจัตุมสมสรีประคัดเตเนนะชิดัมนาโดสขัดนาเปอินอันจีงะจะสมลีปนิเตจูโดสนีนะเปกอันตัวกุมสมลีปังอาจังะกุมสมงาปกมีจะสมลีปริยเตเนนะโดสขัดนาเปกอันนิตัวบุกันีเสียชีพสัพเฮดควอเตอร์ส YMA โรเรลินคอมไว้ถุมนัดสูตุนทลานิสมนิปนิเขียนเสียชีพออดิตอรียมาในอันนิโดนเสียชีพสัพเฮดควอเตอร์ส YMA เฮียนิมินคันเสียชีพสัพเฮดควอเตอร์ส YMA Conference Hall และ SEC ชุดคอมในยินให้มีจุงจางฮีอันไงตัวสัพเฮดควอเตอร์ส YMA โรเรลินคอมฮีเสียชีพออดิตอรียมาในตัวระรัวมันในยินเฮหุนไงตัวตูริน agenda ปัสสริชบชวนิเซอันติบากะกรุ๊ปจังะ agenda รอนลูดเตโปCoordination Committee in Cliffiam Kerlovin chapchwa mai ni se anti heba ka hian Myanmar atanga ral tlan te chom dol dan tur chungchang po he huna hian soi ho ni in sub headquarters YMA Hnuaya branch YMA Zongzong te chu mani branch huam chunga ral tlan te an thei ang anga lo chom dol zel ni se anti a Central YMA atanga ral tlan te report na tur form ron siam angin branch YMA Zongzong te chu uluk taka ral tlan te din hun lo chin chia zel tura be sei ni in an din hun report hi sub headquarters YMA secretary ne na arang lama thelu zel ni se antibok Serchi Bial Assembly by election nei tura Indian National Congress INC candidate PC Laltan Sang chuan MLA ata na thlantlin ani chuan mirathele har sajok te ban phak turin MLA fan choi hnia mani tur thu asoi Voina Serchi Press Club athu thar thedar tu te akom na INC candidate PC Laltan Sang chuan Serchi marvenga chung ko har sataka seilian ani thu soin mirathele har sajok te din mun shathiam phak ani thu soya Serchi Bial by election nei tur an party shwai tu te le pathian zara din theina hun rem changa nei chu lom omati thu soin Serchi Bial din du hian party danga te po alo om to thu soya ama ero chu adu dan ang veka thil kalbik lovin tu na hun rem changa nei ta chu lom omati thu soya tun jum by election nei tur chu Serchi Bial ni lo se adin lo tur thu asoi bok PC Latlan Sang chuan Serchi Bial Assembly by election thlantlin te chu minister an ni don lo ti achiang ni asoin hewang hian Bial mi pui te point Serchi Bial mangai tu Bial chuang vei ber tu le tho thang tha an ngai tu chula ti thu soya nomination paper address zia chungchanga Serchi mi ni lo anga mi then khatten an soi chungchanga Serchi marvenga vote nei in mun LSC po nei ani thu soin Serchi mi kani le ni lo hi Serchi mi pui ten an sheber ati INC candidate chuan Serchi Bial to MLA ta na thlantlin ani chuan Serchi Bial tan na sataka mala ka tum thu le MLA fan po changkai taka man ani tur thu soin mirathele har sajok te ban phak tura choi hniam ani tur thu asoya damlo na awanga hun pui jok pante tan MLA fan atangin puar fan an siam tur thu te zirna sang jok be tur te tan MLA fan atangin free coaching board sai ani tur thu te le khwalzin te hib na tan Mizo typical village Mizoram hun danga om to te ai thazok siam ani don thu le paragliding hun te po che that zel ani don thu asoi bok heba ka hian zol pui pha ya po na sataka malak na tur om thu po soyim internal road te po siam ani don thu asoya Serchi Bial chu hun rei tak chung chief minister Bial alo ni to thu soyim Serchi khwa a masona tam tak chu congress ku chua ka nei thule Serchi Bial development azuan thu asoibok voina thu thar thedar tu te akom na huna hian PC Latlan Sang hi aizola matang ron kal MPCC shwai tu tele Serchi Block Congress Committee shwai du then khatten an choi o mani Mizoram Sarkara Taxation Department chuan kumkal ta sang somni pakhat chung khan chian mo tura target cheng vai bel che zaruk chu cheng vai bel che somsari pasari point pasari bialin an khum kumsang ni somni pakhat chung khan COVID-19 shipuya wangin mimalle sarkarin har sat na sang an to ka Taxation Department point tax revenue wa mu thin angte a mu phalo na sa hle a nikum April tha phei chuan cheng vai bel che som pali point pathum panga chi an moni kumsang ni somni pakhat chung khan Taxation Department hian chhia cheng vai bel che zaruk muturin target an neya shilenga wanga har sat na athleng chung hian na sataka mala zuin sarkar kum to pa an sum mo chu cheng vai bel che somruk zaruk somsari pasari noi somriat pathum singa sangthum le zariat somni pali ni in an target hi cheng vai bel che somsari pasari point pasari bial zetin an khumani Taxation Department hian kumsang ni somni pakhat chung hian an expenditure chu cheng noi sang ni zani pakwa point panga pali ani a
chiang khat an man hian chiang somthum point paruk pariat zel thok chuak ang ania kumthar sang hi somni pakhat somni pahni budget a chuan an target hi chiang vai bel chhazaruk somnga ani taxation department hi Mizoram sarkar hnuai department te zinga states on tax revenue SOTR chunglut member department an ni bok COVID-19 Shileng tho ni na laka mi pui an himzok nan in kai shwaina thar duan thwai ni tur thu health minister Dr. Al Thanglia na chuan a soya mi pui himna tura tho ho puya khotlang shwai tu tele ko shan shwai tu te asom Health Minister hian nimin khana pisa khotlang shwai tu tele ko shan shwai tu te hi akoma India rama COVID-19 shik thar lo thok le in mithiam te po an mang ang hle ti soin March thatop lama tangin Mizoram a shikai te an pung ti asoya April tha kar kha chung ringot point positive thar mi somthum pahni an oma positive thar zing atam zok hi rampo na changaron ho an ni awangin Mizoram din hundik tak shia thiam hari hle ani ati Health Minister chuan village le local task force koshan le tlom ngai pol ten boruak achia zel lo na rong thei ang bera malak atul tak zet ti soin ama anga thei top chhuatlan le chu apoimo thu soya kalkhom te chu chan lak thar le puya aso mani he huna hian state nodal officer on COVID-19 Dr. Patsuaw Lalmal Soma chuan Shileng tho ni na hi abikin thalai te zinga adar chakin thi pui po ama ain an tamti asoya in kai chon po a ol sam le zwal le ani ati he in kom ho na hian mi pui te himna ta na poimo nian shia thil chi sang sang zan curfew chungchang te in khom chungchang te le in fiam na hun hon chungchang te po soilan ni in Myanmar atanga ral tlan te lo endik atul zia po soyani a Mizoram luka entry point sang sanga po uluk le film khor le zuala chanlak angai ni a alam thu soilan ani bok Ruihlawa wanga har satna tok te chan chhuana le chanpui na hmun pui Jordan Center se thona mi chu ni min khan Chief Minister Puzoram Thangan ahong Chief Minister chuan zu le ruihlawina ti buai de chan chhuwa chu na poimo ber pakhat ani thu soin nu le pa te lungmuang zo ka hanom theinan te ruihlo boy tang te chan chhuwa en kol damba ka anin tundin theina tur ezon na tham thiam thil in zirti na te pek chu Jordan Center hian na thil tu mani thu soya Chief Minister chuan zu le ruihlawina ti buai de chan chhuwa nan sarkar en thei to pa chhuwa ti soin kung sang ni som pakwa kum tira changin ma la in abul chan na tan SCDP changin cheng vai bel somruwa man ani thu soibok ruihlawa wanga har satna tok te chan chhuwa le enkol na hi March ni somthum sangkha jakwa somkwa khan chan ni in atira chuan health department kuta a oma kung sangkha jakwa somkwa pathum top lama khan social welfare department ne na hlan ani a SEDP hnuai din social rehabilitation board chuan Mizoram a ruihlawa wanga har satna in zual lama panze lawangin ruihlo ngai te chanpui dan tur ngai to in he center a hian malak na bulchan ani a amhinga Jordan Center ni se ti in kumsang ni som pakwa February ni somni pali khan center ming hi thlak anita ani khati zong kha sia chi wang khwa kan ti chwa thei chu ani